Mấy quay na ta Guikhanliu maning mai trong YouTube channel pe kin rai nai la mai thon riwe asai hide new matakhatna the Gaanphiu mail Tamenglong trong local newspaper highlights king in sam kho noni me tarik tri na kathum long mai bazar noni district headquarter khau rai liang mai suna private hospital Makam Hospital and Research Institute MHRI asai dingang lunggang mai chairman Hill Areas Committee Government of Manipur rate lan pan lau kan the Makam Hospital and Research Institute inaugural ceremony khautai Ganrai Paugang Mai IRS Deputy Director Minister of Finance Government of India Khatni Dr. Zen Thailung Ka Mai Chief Medical Officer Noni Kanai Rini Guest of Honor Suna Kazal Lokane Bedded Ringu Makam Hospital khautai Diagnostic Machines Azu Dr. Tuang Group Khatni Management Committee Rui Lagwang Launa Bamte Tuna Samla Mai Ri Sakane Midong Hospital khautai Longmai Part 3 Mai Kapun Zwak Henry Kon Mai Ri Chairman Subame Asai inaugural tingmi khautai Surgeon Team Rui Now Mai Kanai Appendicitis and Kidney Stone Case Ta Insa Khang Operation Tat Kai Lokane Kumna Now Mai Gan Ru Tani Razak Lokane Inaugural Ceremony khautai HAC Chairman Dingang Lungang Mai Rui Hospital Management Authority Ta Chunku Mai Indau Kane Kum Nami Dong Hospital Hairui Mansai Azu Khang Kadaucha Mai Tilau Bamputni Thei Tuna Lumgai Mai Indau Kane HAC Chairman Tairui Longmai Area Khoba Mai Goita Lung Chamna Society Khokalai Mai Phungwang Khang Karam Kho Tuna Kariat Kane Kum Na Mansai Khau National Building Activity Khau Kazau Lo Khang Katiu Kane Dingang Lunggang Mai Rui Hospital Da Alam Mai Changtai Zai Milung Khau Blacktop Sulau Putni Thei Tuna Ni Salo Kane Makam Hospital and Research Institute Dai Ragwang Khau Katgut Lau Mai Tan Reverend Ngamdi Sinka Mai Pastor Long Mai Tri Rui La Lau Kane Kumna inaugural function Khautai Village Authority Leaders CSO Leaders Church Leaders Doctors Khatni Inzian Lung Su Mai Azu Rui Kwang Kasau Lau Kane Tamenglong Me Tarik Chui Nakathu BR Joel Infrastructure Krishna Construction Company KCC Khatni Jandu Construction India Private Limited Rui New Kai Phundai Tausem Headquarter Chang Katam Kahau Bamte New Kai Phundai Tausem Headquarter Chang Katam Kahau Kan Mai Tai Tausem Area Students Organization Khatni Mitung Area Kholungba Mai Namjong Authorities Youth Club Rui Construction Company Nun Khau Jang Hui Kan Mai Tang Ruye National Highway Paikatam Rutna Chennai Construction Company Nun Tai Rui Chang Khau Tau Launa Katam Kahau Bamthi Tuna Cham Tai Rui Ti Thai Kane Mi Da Khau Mi Tuang Area Khau Lungba Mai Nun Rui State Government Authorities Khau All Weather Road Ti Nguat Lau Khang Zang Hui Gwang Kan Tuange Mi Lung Khau Nam Mai Nun Rui Dr. Angshim Danshawa IAS Deputy Commissioner Tamenglong Paul Nangsha SDO Taushem Khatni NHIDCL Deputy Manager Sushil Kumar Raita Mi Tuang Chang Katam Mai Tan Sinthau Ba Mai Lung Khau Thunku Mai Indau Kane Tamenglong Me Tarik Chui Nakthum District Handlooms and Textile Tamenglong Government of Manipur Rui Langna Asai Zaliangrong Union Assembly Hall Tamenglong Ward Number Akhat Khau Phaidak Mainun Khatni District Handloom and Textile Project Manager KS John Le Interaction Program Tat Kai Kan The Project Manager KS John Rui Katuang Keynote Address Khau Handlooms Weaver Card Sin Mai Goi Rui Bank Khau Mudra Loan La Nui Kumna Loan Tai Kagan Chana Khangchui Na Khangi Thai Subsidy Kazau Mai Loan Haiti Da Nupuni Tuna Sakane Weaving Machine Kwan Kasiba Minaye Thai Government Rui Insa Khang Kasiam Dat Khang Subami Tuna Sakane Inbu na Project Manager da Rui District Handloom and Textile Tamenglong Rui Weaver Nun Khang Zai Milung Khau Training Tat Kai Khang Subam Thi Training Khang Kabam Cha Mai Te Zawbam Thi Tuna Sakane MK Akham Handloom Industry Tong Chairman MK Akham Rui Katwang Industry Akupna Gai Ku Kan Tong Chu Tu Mai Lam Khau Ra Lo Kani Kamai Rui Phaidak Mai Pui Nun Ta Katiu Lau Na Tan Tan Ran Na Tan Khang Kage Nai Mai Tai Sa Indau Kani Interaction Program Khautai Tamenglong Khatni Noni Tong District Handlooms and Textile Officials Khatni Phaidak Mai Pui Kan Tamru Dauri Kazau Lo Kane Noni Me Tarik Chui Nakathum Noni District Headquarters Khau Chang Mai Asai Rigdai Degree Celsius Tangbam Thi Mi Hai Manipur Khau Chang Liang Mai District Subam The Chang Mai Inbu Kunaba Mai Rui Kalulung Khau Kuk Mai Azu Tilau Na Bam The Kumna Long Mai Bazar Khau Lungba Mai Goi Rui Kapang Tapat Khang Kung Bam The
Ganui punu zuan ba mai pui nun thailai na kaniu tuang ganui pangtai zuan ma khawri ingoi kai ngam na bamthe tuna sakane mida khawlong mai bazar khaw ice cream zuan ba mai pui thailai na chak mai inbu ku ba mai rui katong business hai tatkan mai gan kang suang gai inbu ku bam me tuna sakane Doni district khaw temperature kaw kuna ba mai lung khaw electric amit katu ba mai rui kungran mai tilaw na bamthe tuna long mai area mai nun rui pian mak mai indau kani kumna state government khaw electric high regular sulau khang zangwai kane Directorate of Environment and Climate Change Manipur dong officials thailai na Noni district dong temperature high tamrut na chakiu point akat tachat degree Celsius khawbam me tuna sakane Senapati me tarik chuina kathum Manipur Baptist Convention bang khau nai mai liang mai Naga Baptist Association rui lang na 2-day speech shocker Senapati Astro Turf Ground khau asai ka hau kan the Opening ceremony khau tai ML Kaishung Bau MPS Additional SP NH2 Senapati Rui Chief Kesuna Miku mai chu sang mai mung lang pat lau ba mai khangta LNBAM ta tunku mai khatni katiu lau mai lat sa lau kane mi tuang tournament tuang tam mai hai Manipur khau ba mai Guai chu sang my message tilaw khangi tuna LNBA Executive Secretary M. Reverend Dr. Alung Bau New Mai Rizakane. Opening ceremony khota Reverend Dr. Absalon Bau Pa Mai Khatni Reverend Z. Thiu Mai Rui Ragwang Khau Sohyam Nai Kane. 2-day speech soccer khautai LNBA M. Bang Khau Nai Mai Church Ru Nakat Bena Tababang JBC Senapati Oklong Makui Longdi Ramtinglong LBCS Kalalong, Ariang, Ngauningram, Taphau, Liang Mai Khatni LNBA M staff Rikazak Lokane. Mitai LNBA Infal Khatni Senapati area Kaunai Me Church Nune, Players Goitai. Church Ministry Kautan Tan Ba Mai Nun, Ne to not some de Rit Sakane. Kagenai Milam Kauti Thai Mai. Aside the rich in a padai me kum chingai na chin a padai kau. Nam thang my customers koi rui kwang Chakiu lau chuan kharui khuang patai ting zin ngan verification khangwang lau nu the Thomas Indian Agency Dailong Students Union Rui in chuan me tarik chuina pung kum chingai na chuina padai lau chuan khuang chakiu creating zin khuang thum ngan 1-day career counseling tat kai pani make how resource person silau ni mai Dr. Jambo Gonmai Additional Director Public Health Guidance to Crack NEET Net Exam Maliang Ziliu Panmai Associate Professor HOD Department of History Tamenglong College Why I Want to Become a Good Teacher Thai Kui Pau Pa Mai Executive Officer How to Crack Civil Services Exam Diliam Mang PR Assistant Manager Techniques for Successful Engineering Namjin Nang Gon Mai Music Instructor Career Through Music Kabam Rui Dailong Student Union Office Tamenglong Dailong Welfare Complex Gaichamdong Ward Number 4 Tamenglong District Khautat Kaipni In boom na Thai lau ni Thai 9899423227 Ramge Thai 7044340118 khau alam gong lau nu we Tamenglong ting nai luan Maluan bu me direct chui na padai kum ching nai na chui na padai lau chuan khatni jingbang muak na ye kalan khatni ting zin nai na ye me direct chui na pungu kum ching nai na chui na padai lau chuan kalan nai na ye ting zin muak na ye jingbang ting rai na ye Mai ko ina king tree na king lau mi khangta Guikhanliu maling mai YouTube channel biatun roi kaloi na thun ku dare in thuan khuang ru na khat kai megan roi mai ko ina king in cham da lakho thun ku the